maswali ya mafumbo. Sulemani akajibu, akafumbua maswali yake. Sulemani akajibu, akafumbua maswali yake. Mpaka leo nimekuja kuona kwa macho, yani haya niliyoyasikia, haya ni zaidi, 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 haya ni zaidi. Nani mwenye hekima kama zile pale? Ni nani mwenye hekima ya kutukuzwa na Malkia? Nani mwenye hekima kama zile pale? Je, ni nani mwenye hekima ya kutukuzwa na Malkia? Hakuna, 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 hakuna. Malkia akasikia habari za Sulemani, zikamgusa rohoni kwa habari zile. Malkia akasikia habari za Sulemani, zikamgusa rohoni kwa habari zile. Malkia akamwendea Mfalme Sulemani, akamwambia, hekima yako inatosha kuliongoza taifa. Malkia akamwendea Mfalme Sulemani, akamwambia, hekima yako inatosha kuliongoza taifa. Mwenye hekima kama Sulemani,
mwenye kuigwa, mwenye kuigwa kama Sulemani, mwenye hekima, mwenye hekima kama Sulemani, mwenye kuigwa, mwenye kuigwa kama Sulemani. Mwenye hekima kama Sulemani, mwenye kuigwa, mwenye kuigwa kama Sulemani, mwenye hekima, mwenye hekima kama Sulemani, mwenye kuigwa, mwenye kuigwa kama Sulemani.